Kuringana na murugamiri munene wa kambuni ya wendia wa migunda ya Wezesha, John Mwanu, niaugite ati riu Akenya ni marakenerera mitambo ya kiriu kuona ati riu kwigwatira taito ni undu muhuthu ukiringithanio na hau kabere kuria maretagirira kwa ihinda inene. Ningenda gucokeria thirikari ni undu wa gutuma mitambo ya guthondeka taito ituike digitized, ituike digital, na nigetha Akenya mahote kuheo migunda na bei iria yagirire na mahote kuona document iria ciagirire. Akeria hindi ya kuruguria tafarira ya Konza, Mwanu augite ati Akenya ni monanitie wendi wa kuigithia hari migunda na uguo mena kihoto gia kuheo taito na ihenya. Oho ningi akiongerera ati kambuni cia wendia wa migunda ni ciranyita mbaru cioneki inya cia mutongoria wa bururi. Na pia wale members ambao wana invest na sisi tunawaashua watapata dokumenti zao ambazo ni genuine, kwa sababu pia serikali imeimprove vile ambavyo inafanya mambo ya documentation ya mashamba. Niaritia Akenya kuigithia muthithu wao hari migunda kuona ati thogora wa migunda nducokaga na thi na no uhuthirwo na maundu mangi. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Wainina wa Kiarie.